Okay, mo lako uma ele o Silafia lo ngai kangaka o lo ingoa o Rebecca le malu. O le ngai kampangi o ke kongo se mea sa faalia mai ma sa ku mai fo ele ali i lo ngai o langa a ke le fo ingi I mea fa maungi ai le ngai vaenga. Ia pela o sa skai mi lava o ke fa asoa ai e winga le ngai kampangi e le mwhai lava ia o ngā ku I lalo I le suafa le li I a. O ngā o ia e ala mai uma mai a kako manguia. O a'u sa whangau I Samoa, ngā ola e fo I Samoa, su wha o kausanga ka o sawi ngai New Zealand. Ia ngā oa fo lai kangaka o le whangau ngā lo ka mama o ki ngā whangau I Samoa. So o ke leo kangaka o ke whai ai o a'u e fu Samoa e koko Samoa a koa ia. O a'u sa maka lawanga o whainga luenga mai o spuli mo kausanga part-time alo kia o ngā maka o babysit mai I whangau o neighbours ia whaasolo koe ale ai singa luenga e o koe full-time. Ai o le kausanga lenga kea ia yungi lua whaiunga yungi lua fesfulu iwa. Ia sa uli kaya I loa male workforce mai ngā luenga ia le kampangi so e muli sfurkasi kausanga ngā sa au iai. Ia o a'u la wa umanga whaia ia le course lesi course le master profit. Ia wa umanga graduates mai ai o la o rank lai le kampangi gaming ei o le top manager. Ia o ke iai fo I kokongo o le local council le leaders local council leaders. Ia e mese foi ia o ka pe o kelo ka kola wei ko kampangi ko ona uma ka ko le portfolio po a seka le a kampangi Okay, ele I amakalia la kako presentation e kaulawa o kako whai kaule compliance disclaimer o ngai e kaua ke le fo'i le vaenga le ia kako. So o le ngai la kampangi o le new consumer community ele o se registered broker po se advisor. So o alangi information o a fo'i ngi whaingu mela mangi mea e ka ua I le ngai kula fiafi. Ia o personal advice ngā po se mea lava waka o ka ika iai. Ia le ka ke whaasoa aku ai. So se pisingisi lava e iai uma lava ia mea ka risk e iai lava ia mea e ka kaunga ki kilo o mai la su e masa ili lava o ia. Inga ia e mau ki ngoa le lei o se mea le lei mo oe ia whakoa e alu lola ia le whai O a lava la ia ngi whaingo mela e whaali ako ngai kula fiafi ia kusongi ngi mea whaapupula aku ai ia kako mka upu So e mawhai fo inga e kalangoa I se accountant po se financial advisor fo I le ako nguu po le area ngai ke iai pe a whai fia mamalama akili fo I ngisi lava vaenga. Ia kusa e kakau lava langa whaile due diligence po le sa ili ilinga po le research ala kangaka ia Okay, o le new po le NEEW e whakolonga whaumi o le new economic evolution of the world. Ele o le ingoa le o le kampangi o le ingoa mua sa iai o le SWIG po le Skyway Invest Group. E alanga nga whaingoa le Skyway o le poleo keki mua lava nga maka mai iai le ngai kampangi wa ova po lawa 5 ma le awhakau sanga kaluai sa maka mai le kampangi ngai. Leala wa umanga fund I polo keki mua nga ele o koe mga omia lale le whaasoa po le whaonga inga o le ingoa nga Skyway. A lea e whaakalikali le se ingoa e koe e whaingoa ai le kampangi gaming ei. A le whaonga le mission, kusa le mission le al kampangi, le new economic evolution of the world, le ka o le new consumer community. Ia lea e whaonga e promote ai le kampangi gaming ei Kusala o ngi vaenga la o le mission al kampangi le po fa Samoa koe I o mea ia ngau e kampangi inga ia whaasoa ia le kamau inga le lalolangi a koa lava so se akungu o lava nge lalolangi. E mawhai o ngā pui mai mi whaalawelave kukupu kai pe o le mele o ia ka code gaming I le virus
kusa ko akele ia kangaka wa whainga inga luenga wa whainga ia kupe maua a inga ia e pe ngaunga ngā kampangi inga ia whai ia mea e whesosoangi ia pui mai ia a inga ma o ki kūlanga ia le wa whainga ko akele o kangaka inga vai kaimi ia kusa I foi e whai ai se aki inga e manguia ma le lei ai ia sos kangaka lava kusa o kangaka o ka kou whalele sa le mawhainga o mai ia manguia whaapea a lewa mawhai o ngā kako maua ngai manguia e ala mai le ngai kampangi o I foi la e maua e foi sa fia ma sa alokonga foi o leo langa la kou ia ma whai foi ngā whaakau i ngai ni mga onga po ngi miki po ngi ngaunga foi e ka koua ke leo mea ki makau ke manga o ngā o iai kako ngau inga mawhai kako maua ai whaawhainga kā ia ai e ulewa mawhai o ngā whaawala mai le ngai kampangi ia ngi manguia ia e whaakaungu mai kako mga onga Okay, so ole kako CEO la lea o Andre Havrato kusa laka le kolus fulu kausanga ia kausanga e yailanga experience po longa malama I mea kau finance, mea kau investments, mea kau pisingisi ese e ofo ile network marketing pisingisi sa yai umanga ia leala wa mai a koa umanga ia nga longa malama a koa maua mai nga ia le wa fai ele ngai kampangi ma fausia mai ia mea le wa fai ka ko kai mingai So, o Andre la ia, o ia le multi-millionaire, e makua milionea ka māloa, e le mga o mia fo ila nga ia ka koukupe ai o longa ngaunga, malonga mo onga lai nga ia, e mga o inga ia milionga ia ngi kangaka milionea pe if fia milionga ma fia ia pilionga kangaka milionea ile lalo langi ko so se ku lava langi. O nga lai loa nga ia, kele polo keki ese kele mea le lei e mawhainga whai whalele e fisosoangi ai inga ia le lei ma ia mama ia le lalangi ai maise inga ia ave ese ai ia kam whai fisosoangi ai ka ngaka makikiva ma mea uma whapenga so e loa lai nga ia e le mawhai nga ia ko akasi o nga whaakingo uma pe whaakupe inga uma ia mea uma ngā i le lalangi a koa ai a whaonga longa malama malonga I loa lawa iai. Ea o ai mawhai loa ai ile kangaka ko akele. E ngā mawhai ai fo ila ia le ngā oka kou. E whai ia le mawhaka nguu ia polo keki la e iso sei kū lawa la langi Kai pe mawhai anga whai e ka kou Samoa. I ko kongo ka ko kungu o Samoa. Ia e maise fo ia kungu ia kau kia au mawai. So, o mafuanga langa nga maka nga ia kampangi ngai. So, o ngisi langa o ngi waka nga poe mai inkia I le kausanga linkia ia o ke topa I le eventi nga whai inkia. Ia o la upinge nga le top manager ngai ko mai nga e whai le aulo ma le kaimange le ko aku fo le kaimange I lalo. O ngisi nga o vaenga lewa wa invest ia le kupele ale kampangi Peo I o ngisi kampangi lewa ave kupe kampangi whaola ola ai ma whai le investment. Ia o ngisi fo ila ia waka ngisi le au Samoa sa whaakasia kuai ma awai kuai inkia kau sangaling kea. O le kū kam kaul piko I lunga, ia o ngisi fo inga ma New Zealand ma Australia sa mako au Maoli ma Samoa fo sa mako au wai Belarus, ia au kuso kau sangan kea fo ia. Ile mpaka le whai ai le Skyway Transport, ko so le Innovative Transport lea, o lesi fo inga kampangi lewa investi e fo ile kuper kampangi Ia ma le sushi master le whaali mai lalo. O se whale ainga ngā kai peia o le McDonald's whalele o le chain. E kele ia whale o loa ese ia kungu ese. Ia o lesi fo inga kampangi le investi fo I kupe kampangi. Ia ma le iku lea le basalt. Kusa le basalt
o ngisinga o ngi mea fiberglass, mea whai ka avale so sa mea lava e o whai ai fiberglass. E whai mai i le maa o le lava. So a whinga eco-friendly a wai ma whai a umale o ngā le ngā mea ma whainga koe melt le lei lalo ai koe whai mai ai lesi product. So ngisi ngā company ese le wa invest e kupe company. So ole niu la e kolu o ngā vaenga pe kolu i o ngā pou. Le iai le me mua o le education po le o awinga po maka upo e o awinga i le me kau finance, me kau investments. O le vaenga longa lua o le co-ownership o le shareholding. Ia po se pule ku whakasi Ia ma le mea longa kolu o le pisingisi. So ma whai anga whao ngai oe ia le e whai ei la oe pisingisi i kongo kampani ngei. So o le vaenga mua la o le maka upu po pe o winga ai o le education Peila o le kele o whalele o le system le a onga le iei gaming ei ka kele ki o onga mea wa levanga sa wai Ia ai aki kilo ka kou iei. Whalele fia kau sanga ia onga ai e o ai le ingveske o isi ka ngaka e umamele ingveske. Waka i fia se fulu afe ia le loan lawa iai maka kua leo langa whainga luenga ma leo langa o ngā lai lawa maka i loan maka i ai ka alafu. O le system la langi le iai gaming i le kukaua o onga. E o inga ka ngaka inga ia I loa whainga luenga, maua skills ma le malama e maua ai ma suʻe ai ia ngā luenga e whainga luenga ai kuse whainga luenga ai mo lesi ka ngaka. Ia pe ma whai fo inga whai e oe sa oe fo ika mai pisingisi O le ikulang anga vale la lea, lea iai ka le system la o ngā ka kou gaming ei. Lea iai kuse whainga luenga oe i lesi kampangi ia pe whainga luenga oe mo oe ia like kai pe mwhanga ka muka pe palama e whai ala oe ia contract ma la oe kampangi ma lau pisingisi. So ole mea lai kupule I ku lea e whainga luenga mai a ka kou po se mea o le fast po kau sanga se I o le kai me li kai ai po se mea o le ongo lima o isi a kungo ua ongo fiku kau sanga e li kai ai E o le ngā kaimi, wa uma le mālosi, e le o koe ke le se mālosi o ko koe iaka ika ka ke enjoy ai mo ka fia mo ka whao pe alo e travel solo O I fo I la, e ke whiu ai whainga luenga po le ai fia o ku la whainga luenga, e kusape ke le aku I ku la ke whainga luenga I ngai lo lau pule, po ka ngakara I lunga ko kampangi. Ai e le kai ama laka nga o so kokongi I lunga I kokongi e pule po o manager foi. So e ngaka le kokongi e ka kou I le kūlanga ma le malama lawa iai ka kou. E o foi lai I le kūlea po le fia kau sanga e ko akele ka kou e whainga luenga ai. E umai fo ai le ai lava I ngi a seka le ai mangi mea o ngā o maua mai ai o lai ola lava ka kola e ka lafu. He pe whamele le kusi e whakaoko o le ka ngaka le lei na ke ko fia ngā mea ma le whāngau ala whāngau Ala ko akele lau ka kou, ko se uma kuale o langa e le ai ma se mea o iai e mawhai o ngā pasi a koe whāngau Peila o le vaenga la lea le lainga o ngā focus I le kampangi I lea o a oinga Lea lai lei kuka makau e ngā ia ka mawhai I ngā ia o kākou e business owner pe own sau pisingisi kusa o le business owner o le kampangi wa lima se lau mang kupu ka ngaka e whainga luenga ai pe po sau pisingisi fo I pe lima se lau mang kupu ia ka ngaka o I kokongo lau team O I la le mawai le a maka ai ngā kupu le ka mau a inga. Ma le piko lai lalo o le investor. Ko sa la le investor la lea o lawa ave lau kupe whaafai luenga. Ko sa lawa alua le kupe su e mai le kupe. Peke whainga luenga, peke le whainga luenga.
ala ele muka le sau kupe so ia mau ele passive income ele muka lava le sau kupe po fea lava la le kula langi ke ai ala lava ele muka lava le sau kupe o I loa la e mawhai ai loa whakaungu ia le kuse whakaoko le saka ua o I fo'i wa iai le sesa o lo konga ia oe wa pule a oe I le mea whaonga I lo kaimi pe spend lo kaimi ma lo a inga pe ke alo e ke travel I la langi a koa o I fo'i la ele ko iai se mea koe makiwa ai I le wa maua I le manguia ele kau fo'i nga ola ai ka lafo ai I le kūlea wa lawa lava le leile kupe sau e moa aku ngai lo kupe ka ke mga o mia I aso ka ikasi mo le o langa mal kausinga o le a inga pe ole vaenga langa le focus ke le iai le kampangi so I le lalo langi la le kaimi ngei e iwa se fulu pasenge o ka ngaka le lalo langi a koa lava e nga ole se fulu pasenge ia le ka mau a inga o le lalo langi lai wha asoa ai le iwa se fulu pasenge ia o ka ngaka a o I le kuka makau e se fulu pasenge ka ngaka o le lalangi a koa po le population o le lalangi a koa ai e iwa se fulu pasenge le ka mau a inga lai wha asoa ai la kou o I la le ka ungo o ele kala whealele o le the rich gets richer and the poor gets poorer ale mele kam fai kampangi inga ia sui ia fai ngo mela ngei kama fai ia se fulu lima o kunga le kolu se fulu pasenge o le lalangi o le population e mawhai o ngā o ele kuka makau lea. So, o le vaenga la iai, o le product la ngā le kampangi, o le vaenga ngā le sell e le kampangi, o le education, kusa o PAX e whaakau, o PAX e maua mai ei maka opoea o au inga e ka kou I mea kau finance, ma mea kau investments, a wala ese e whaakupu inga ai ia lau kupe Male loa fo ele whaonga inga o le kupe kaunga iai. Ele ngaka la inga maua mai ia maka upea o inga I kākou. Ai wa wha mea alofa mai fo ele kampangi ia shares. Lea la iai le co-ownership Kusa la le wa pule whaakasi ai loa ia kākou maka ngaka lava le kokongo le kampangi. So, o I la le sawai le crypto unit o le CRU. O le crypto unit o le digital share. So, peo kampangi umakelo kampangi le iai kaimingei iai share si kokongo kampangi ka ikasi O le kele lava la share sia pea me sasawai o certificate e maua certificate e ka uma iai pe fia o share si kokongo kampangi fofua lau kupe la nga investi e kongo kampangi. A o lea la o whaonga ia le whaonga computer, whaonga blockchain, whaonga le technology le wa iai le malama ia songei. Lea wa whaaliliu ai I wha digital ai ia share ia e whaawhaingo fie ai o ngā kufa o ngā kokongi mai ia dividends pe kokongi mai e polo fiki e maua mai I lau kupelo investi kongo le kampangi. So, a whaila iengi au CRU, pe kasi, pe se lau, pe milionga au CRU iai, o oe lava o le co-owner po le shareholder I a seka le kampangi le wa iai. So, o kako lava la, e iai loa sau CRU longo winga wa pule whaakasi oe kokongo le kampangi. O le CRU fo'i la, e back up I a seka kusa o lai iai kei pēra o le aulo o kai mange o le real estate o le innovative transport o mea ngā lai iai o lai mawhainga back up a ia le value o le CRU. O le CRU fo'i la e o koe skaimi o I luma o le po o le masinga iu lai le fuafua iai pe a solonga le lei mea le fuafua iai kusa e kolu waenga ese e la alu ai le CRU a kampangi I mea kau cryptocurrency o le mea mua le utility token o le si mea o le stable coin ia ma le STO loa po le secure token offering. Kusa la
O mea o mga e kolu le la alu o mai a i le kampangi i le CIU la lea a. O le ke lē foʻi lalonga eseʻesenga mai kele o ova ma le afe lua ko laka le lua afe ia cryptocurrency eseʻese mo o coins eseʻese lai ai i le lalolagi i le kaimigei. Ae o le ke lē ia loga eseʻesenga kai pe whakaikaʻiga o le Bitcoin, le coin sa muamua lava ua lewa ua ova mai 10 kausaga kaluga amaka mai ia le Bitcoin, amaka mai le lua afe ma le iwa. E o'o ala i le Bitcoin, le po se kaimigei ua koikiki a ko le 10 afe Amelika, le kau o le Bitcoin e kasi. Po se mea o le whaiunga lua afe 15 a makanga lua afe 8 nga o'o ai lunga le lua 10 afe ka la Amelika, le kau o le Bitcoin e kasi. Ai kako wawa ai lai e le history o le Bitcoin, e o le kaimigei, e alu i lunga, alu i lalo, alu i lunga, alu i lalo, o le mea mafua ai, o ngai le aingi a seka o backup ai le value, e kau ku mau mai ai le value ma alu alu ma alie ai lunga le value, kusa lai wha moe moe i ka ngaka whaakau ma ka ngaka whaakau mai ma whaakau aku, e wha moe moe iai ia le, kusa le supply and demand e wha moe moe iai le kau o le crypto o le Bitcoin, ia ma le mau coin ese ese. Ai e le o le waenga ngā le iai e le crypto units o wā le iai ase kai backup ai So, e kolu la faces, e kolu face po o waenga e vai iai le crypto units. O le face mua mua ngā a maka mai le so kolu spulu o maki lua fe spulu iwa, ai ngā wha a mai le amakanga yang wali i le lua fe lua se fulu. Le ala wa a maka i lo le face 2, le iai le kaimingei. O le stage 2 le o le stage mua le wa uma ko foi i le masinga ngakea. A le wa o mai le stage longa lua o le face longa lua. O PAX la ia o kau ia o PAX ka ikasi le maua le gaming e 5 ia PAX ese e a maka mai lava i le 5 fulu ka la Amelika le PAX la ikiki la iai. Mawai ia maka upo e wha ia ai maua mai foʻi ia CIU e 2.50. Faasosolo ko lava i lunga le peke lela ia e 10 afe Amelika e maua ai CIU e 2.5 afe. O PAX uma foʻi ngei, e kusa lava afa i ele mawhainga a fōdinga le whaakau le peke a koa le kei me kasi. E mawhainga ko kongi ngā whai installments kai pia whakekainga. O le PAX 5 ka la, e mawhainga ko kongi ka e 10 ka la i le 5 masinga. So, ele ai e makua mawhai lava e so sesi lava po le a lava le mai lava le kangaka le kele se kupe e o le kangaka e ke le kupe iai. E mawhai o mai so se kasi lava o ngā awai i le ngei pisingisi. Ok, la whai la singa whakaikainga. O le PAX leo iai gaming e 5 la, e 2.50 CIU e mawai. Kusa o le value o le CIU e kasi, o le kau o le CIU e kasi la ia gaming e 2 senge. Le mawai le PAX a whaakele ia le 2 senge i le 2.50 CIU le mawai 5 la. So, a whaasalo solo lava la i ngā alu i lunga le value o le CIU. Masinga le kea i le stage mua e 15 senge le CIU e kasi. A le wa o mai gaming e wa 2 senge le CIU e kasi. So, e whaasalo solo lava la i lunga. A alu i lunga ia a seka ia al kampani le investi e le kupe. O le alu fo inga i lunga le value po le kau le CIU e kasi. So, o aku la i le 10 ka la, whaakele 2.50 ia wa 2.5 ia le value. O aku fo ila i lunga le 5 no ingo 2.5 afe. Kusa peo le video le sa whaali aku le amakanga. O le aim al kampani le iai i le wha i le balu kausanga o luma. O le aim le iai pe o ku iai wa afe 2.50 ka la Amerika le kau le CIU e kasi. Kanga loa lai whaakele le 2.50 CIU e maua 5 ka la gaming ei. E maua ele 3.5 afe 5 kupe Amerika.
Okay, o le se la whaikainga le pack lua se lau 50 la iai e mawai le afe kolu se lau walu sumaleiva CIU. E whape ngā foi. A o aku le sfulu ka la o se fulu kolu afe walu se lau i sfulu. A o aku foi le afe lua se lau 50. Ia ua mawai le afe fiku se lau kolu sumaleo afe a. I mean, milionga fiku se lau kolu sumaleo afe. Ma kako wa'aile iai, ngā le lua se lau 50 ka la le kupe kasi lava, whaakasi ang whaakau le pek lua se lau 50. A e o lesi whai le se i le walu kausanga, e o kwai wa ova ma le milionga le value a. Kanga lai whaakuskusa se le mea le se si mea whaingofie lava. O fale whaakau. O se mea le fiku ngā le se fulu kausanga e double lai le value o fale a. So, a mawhawhau aku la a whaakau sau fale le kaimi le ngei. Pe, let's say, pe 5 se lau wafe whaakau ai le fale. A o lesi se fulu kausanga i lumangai, po se mea le milionga le kau o le fale ngā a. Kusa la ngawa alu i lunga le value o lau fale i lesi afa milionga. Ai e whika koe i, ngā le lua se lau 50 ka la lau kupe alu e whaakau ai lau pack. Ai po lesi se fulu kausanga ua afe lua se lau 50 le value o le CIU kasi. Kusa moa aku ngā le double a. Ngā le lua se lau 50 e aluai ai mawai le milionga fiku se lau kolua o afe. Nonga winga e bave aku le growth i le investment le ngei ngai lo le whaakau o le fale a. Okay, o le sila whaakainga. O le a maua ia sau CIU pe o le pack e whaakau o oe. E whaakau lo sau pack i le masinga le ngei o le masinga fou e a maka loa ngā maua mai i au po ngesi masinga a. Lea la e whai aku le whaakainga lea i le se kupe ma whai o ngā maua e oe masinga se whaakainga a. A whaapea la e 50 ka la lau pack le iai pe o oku se kaimi pe a whasenge ia lau kupe maua mai le masinga i le CIU e kasi. Ia whaakele le lua se lau 50 lo inga wa ka la lua 5 lau kupe maua mai le ngā masinga. A o oku foi la le ka la lo inga wa lua se lau 50 lau kupe maua le masinga. Pe o oku foi lunga le se 10 ka la o se mea le lua afe 5 se lau ka la o e maua le masinga. Kupe Amerika uma ia kupe nge. Ia malesi whaakainga le lua se lau 50. Ia e o oku le se 10 ka la, maua ele se 10 kodu afe walu se lau 10 i le masinga a. So, o le whaakainga la waenga lea kai pe o le whaako le fale a. A whaapea lai whaakau lo lau fale e gango lo e rent lau fale i se si kangaka. O le rent la ngai ko kongi le kangaka ngai le masinga. O lau polo fiki ngā po o lau po ngesi ngā a e whaakuskusa lai po ngesi lea le maua le masinga. So, o le kupe maua ngā oe mai le masinga. A whaapea la e umale se 10 kausanga e kango whaakau lo fale wa milionga le kau e maua a koa mai lau milionga. E maua a koa mai le kaimi ngā. A o le mea wa kupu o ngā wa kipi moku lo e oe lau kupe lo maua mai masinga ka ikasi. E a whaapea la walai renta wa mangkua e alu ai lunga le kau o fale. E alu fo i lunga ia le kau o rent. Kai pe o le whakainga fo inga le ia mea lea. A alu i lunga ia ia a seka le kau a seka kampangi. E alu fo i lunga le kau le CIU e kasi. E alu ai fo i lunga ia le polo fiki e maua po le pongesi e maua mai e oe masinga ka ikasi. So o le mea la e maua ai e au ngalonga le lokakanga e ka akia pela ka a seka e awangi i whakaua. A lai maua mai ala ka kupe o i lai le moku a. Kusa lai sawa le kupe maua i le masinga ka ikasi. Okay, o bonuses la ia e maua i masinga. O le mea mua o le loyalty bonus. Nga a makanga kokongi mai le soiva o me lua fesfulu iwa. O le loyalty bonus la e lua kausanga e kokongi mai ai. E ngaka ia o ke topa lua afe lua sumakasi. So, o packs la ia e whaakau i masinga ka ikasi. O le se 10% o le kupe le kampangi e mau i masinga ka ikasi. E koe sau, e koe kokongi mai ai loyalty bonuses.
O le loyalty bonuses e lea ma se senga o se whale kofe ke alfa akau i sau kofe vai aso uma. Ngā mai leo lau loyalty card whea le pe whapea a se fulungi au kofe whaakau o maua fua ai se se au kofe a. Ko se whapea ngā fo ele le whainga le loyalty bonus. O se mea whea le feso soangi mai el kampangi moka ngaka lai kali kongu inga ma loyal i le mission a le kampangi. So, ole profit bonus la, e le ngaka, ole profit bonus la, o polo fiki lea, le maua mai kupe lawa ave investi i kampangi ese. Se nga a makanga kokongi mai le sosfulfa November i le kausanga wa kea. Kusala o i la lea, e le moku lava ia le profit bonus. O i le alu ai lava peonga ia le slide le sa o maku. Okay, o le vaenga longa lua la ngā po le co-ownership la ngā le maua mai le CIU. O vaenga fo ila ngā e lua o le education ma le co-ownership. E ku mau lava ahenge e le kuse whaakau lo lau pek. Ia o la awa ku mau ia i le vaenga ngā mo oe. A o le pisingisi o i ngā lua la ia i le whaikalia o oe pe ke kango e whai pele ai. Sa ia i le option ngā oe. A la whaalia ko le ese ngā maisi pisingisi ese le kele kaimingei. Kusa o le kele o kampangi le e kaimingei whakeka inga po le ACN, o le Herbalife, o le Nu Skin. Kele o network marketing company le iai multi-level la. Kusa ngai inga o ka ngaka lava e o ni ngai la kou ia le kampangi. A le ko a kele o ka ngaka ia e oe whaakau ma oe invites mai ia ka ngaka join le kampangi. Elengi ko ona la ko so o a lava polo fiki e kampangi e maua ele ai se share la ko e maua ai ngo ka ngaka lava le ko kampangi e fa so la ko il polo fiki so pau lava le kupe ka ngaka e maua o ngo ka ngaka e invites me la ko ia ma products fo ile fa ka we la ko so a fa pela wa ngaka wele ko e faia le pe ko akele o ka ngaka e sa kele fai mai e whalele ele mawai sa kupe ele kele se me mawai o nga e ngaka loa lau whainga luenga e ngaka fo ele sa wale kupe a o i la kusa ole kampangi ngei nga a makainga le pioneer i le mele ka ole multi-level crowd investing lai masis kampangi nga whaia mua le ngai vaenga lea la e mangkua le nga whaku e own lo e OSCIU kusa wa ko ona oi ko konga kampangi wa kusa lava pe ke alo invites mangi o ka ngaka pe ke kango e fesosoangi whaakau packs pe le ai ele ai lava sa whainga o la lava e maua mai ai o e polo fiki i le share o polo fiki e kampangi pe a maua kusa wa kusa o maka ko uma lava le ko kongo kampangi so a whaapea la wa e whiliwhili e ke whaile pisingisi invite mai longi o ka ngaka e join ia o ranks la ia e iai a maka mai le partner whaasolo ko le agent e o lawa lunga le president o le rank lava e ka kauonga e mai le ka ngaka e ia o oku iai o le consultant wa le pe e o le partner e ngaka le level o kolu ko se whakaika inga o level a sign up se ka ngaka i le linka oe ia ole level mua nga oe a kango loa le ka ngaka ngai avela nga link e sign up ai le ska ngaka i ole level o nga lua nga oe fasosolo ale whapenga ole partner la e ngaka le level o nga kolu ai ai long ka ngaka i lau level o nga wha e le maua sau commission po sau pasenge ole agent e ngaka le level o nga wha a le consultant e ka kala o mai loa level lava peila ole rank lava le kaunga e mai e maua ia ole kaimilange la skolu kasi o maki maka ele promotion lesi foi promotion e kampangi e ngaka mai le skolu kasi o te sema ele ngaka la nga maua ia au pasenge pe e commission le wa umanga faali aku ai a whapea loa ke mawhaionga e au sia le rank i ko kongo aso ia wa amai le kampangi
lo inga maua fo le si pong ese fa popo ku fo I lunga o lau kupe lau maua e o a maka me le kolu se lau 5 le agent e o aku lava le se lau kolu whaanga le president kusa nga iei fo le option nga e maua fo le si income le si kupe maua. So la summarize aku a koa lava la kako mka upua fai ka inga la o oe lea ia o kampangi lea whaakau loa lau pack maua mai au maka upu koe maua mai mau CIU. O le kampangi ua uma o nga iai ai ainga ma kampangi ese e investi ai le kupe a maua polo fiki e kampangi nga o nga koe maua mai le polo fiki I kokongo o le kulupu o le new consumer community. O nga kanga o leo new kokongi mai ia le profit bonus. Kusa ile ia le profit bonus le ngaka ai o le loyalty bonus a ia e sau mai paxi e whaakau I masinga kai kasi. O le aka la lea, pe o ka ua e ku mau, pe iengi o ka ngaka pe le iengi o ka ngaka e ku mau lava se vanga ngā lava wa e kango whaakau uma e se aku ia au CIU, ia ngā le koe maua no fo ila ia leo sa kupe masinga. Ai a whaapea lo wa e mga ai whailipisi e alu introduce I lau friend, nga whaakau fo ila o ye e avele linka oe, e avele linka oe le koe avele linka a upole linka ka ngaka sa sign up ai oe. Ai avele linka oe ele skala ai lau friend. Whakau lo le peka lau friend, maua mailanga maka upu, koe maua mai fo I mga CIU. Kokongi mai fo ile kupe I masinga ka ikasi, e maua ai fo langa pongesi. Ai o oe lea sa inviting a lau friend, e maua mai ia lau pasenge, o kupe Amerika, o le valu pasenge, koe maua mai fo I maisi au CIU e whaapopo aku I lunga So ole mea la ngai maa ngai ai I le whainga o le pisingisi. E maua ai lau kupe, e mawhai o nga koe whaakau wai si au pek, pe mawhai fo I o nga kala e ki whao ngā lawai oe. Ai le ngaka whele ngā, e koe maua I si au CIU maua fua, e whaapopo I lunga au CIU lawa iai. Awa o le kele lava au CIU, o le kele fo I ngā o lau kupe ma kupu o lau kupe maua I masinga kai kasi. Okay, o le VIP, o se mea fau lea le whakoa a maka le masinga ngei. O ka ngaka lava lewa makua loyal I le kampangi, lai ngau fo I wamankua. A whapea o oia o se co-owner, a whapea ke a maka sau pisingisi, ai e manga o ia kupu ma ia manguia la pisingisi. E ke alu e ke ngalua e ma e whainga luenga, e ke alu e sue au customers ma me whapenga inga ia kupu ma ola ma manguia kampangi wa o le ola kampangi, o le ke le fo inga lau polo fiki ma lau kupe maua mai So, e mawhai alanga e filifili nga oil sa investor, pe ai mawhai fo inga e filifili e ke kanga e whaila pisingisi, o kanga ka lava la le loyal I le kampangi, ngau e whaila pisingisi so se polo keki lava kampangi e sau, so se mea lava introduce mai kampangi e iai lava I kokongo ngau lava iai, ia e mawhai o nga iai le e join the VIP club. E maua ai si bonuses, kusa e ova aku le pasenge maua le loyalty bonus. O le loyalty bonus fo ile ngau ka ua nga le lua kau sanga kokongi ai. A whaiwa iai ka ngaka kokongo le VIP, e continua e maua mai a le loyalty bonus I masinga kai kasi le muka. O I fo ila o angi si polo ke ki fau e koe sau mo I luma, ni kaimi o I luma, se ilonga lava wa iai ka ngaka kokongo le VIP, whakoa mawhai o nga awai whaakaungi paxi kampangi nga. E mawhai ai fo inga whaile staking, so e mawhai nga po o popoise se fia mamala maki le mawhai sini muli ai le o fia kalngoa ke le vaenga nga gaming ei o nga o CIU lawa release e whaiele staking. Lea fo iwa makala le internal exchange, pia whapea wa iangi CIU wa release mai, e mawhai longa ka kang whaakau ma wa maiela ka kupe, e mawhai nga exchange ma lesi ka ngaka, po o sesi fo I ka ngaka fau, e maua maiele kupe. So e maua fo ia pongesi mai le VIP club.
Ia o ka whaikonga le VIP e mawhai o ngai a waila ko I close meeting e whaile ia report al kampangi ma singa ka ikasi. So a meeting ia e whaailoa mai ele CEO ma le leadership team. Nisi o mea ele au ngā whaailau I loa I le lau kele a. Wai pui fwoi kampangi ia information e alu kele I kua. O le VIP club la e amaka mai I le sefulu ka la Amerika e o kulawa le selau ka la Amerika I le masinga kusa e fuafua la I le rank a oe o ka ngaka fou uma pe a whai le partner e sefulu ka la I le masinga me I lola rank I lunga le agent wa lua sefulu ka la I le masinga e o kulawa I le president e o president e selau ka la I le masinga. So mo I lākou la o inkalesi e fia awai I le kampangi ia o le whaasolonga lea o mea mga o mia o whai e mua e kaunga e koe alu I le kangaka sa wala aulia mai oe pe nga invites mai oe ia po ai lava e nga e loa mai e ngai kampangi e alu e whai e mailanga link e le skala ai oe pe sosoangi fo inga ia le whai ngau lau le skala. E umalonga le skala email iaku le email ia oe i le link e activate ai lau account. E umaloanga mga umiele le whaamaungia po e verify ia lau account. Ia o ngā whaakaua I lola ia leo le pack. Nga iai lola maka upo e mawhainga o awi ngai ia oe a whaikau lawa I la oe lawa kaimi. Kusa ele engi suenga poni ele engi ku kaimi whaakulanga inga e kakaunga whai ai e whaonga lawa I lo oe kaimi. E le ngaka ele ngā, e lea I lava e whai presentations I vai aso ka ikasi, o a fo ingisi training, o seminars, o conferences, o le awhengi, o le conference, o le I le kausanga e whai I Russia, le kausanga nge ia o ki topa, o le a lava ia, so se ko ngā mea lava le kampangi la e whai e maua mai engi information, po o webinars, fo ia sko ngā I ka ikasi, e kakau lava o ngā awai e join ai o ngā e maua mai ai ia information wa le kele fo I le whaalongo, o le kele fo I ngā le malamalama. Ia a umaloa whailoa ngā whaasoa a kui isi ma whailoa a kui isi o mankua o le pisinisi a kākou. A le o lava la kākou e ngā lulue ma whaakingo. Ia ele maua fo eskupe kampangi masinga, ia ele ai fo eskupe kākou e koe maua mai li masinga. Pe o longa o ngā. Ia ma kakau fo inga join I le Facebook group le kako Samoa le kele o angi mea fou o a fo ingi training ni mea whaasingo ko le whaonganga le back office. Ia laua iai I eisi video se a maka ai o ngisi fo I kaimi o I luma le fia whai ngisi fo I video ia whaakupu ke le inga fo I malama o kakou. Ok, o mea lai mga o mia whai ele le skala o le suafa o e lai lungo se ID, o le nguu ma le kungu lai ala lai, o le Gmail, ia ma le ngumela o le telefoni. Ai o mea mga o mia wha mao ngia ai le account, o se ID ele I expire lai valid, e mawhainga wha o ngā le kusi fo lau, pe po le lai senge at ka avale, po se government ID, ia o Samoa, e mawhainga wha o ngā le ID pa loka ma le ID no piwha. Ai o ID ngā e lua o ngā lai sau e print mai I le pepa. E mga o mia la le aka a koa o le pepa a koa e awangi I maa ngumi ia mangingo ma ia ke lia uma mea uma. O le lai senge po se si government ID e kaunga pu e uma mai le piko I luma ia ma le piko I kua. O le kusfo lau e pu e a koa ia I ku lau e lua. Ia e kaunga mangingo uma. Ia malesi vaenga lea, e pu e mai se selfie po se aka lava a oe ia, lai uu lau ID le whaonga, e whai le ID le whaonga e whamaungi ai lau account. So o mea la ngā e mga o mia mo la kou o inkalesi fia le skala. Ok, ia o ki kakongu o se vaenga ngā o fia whaasoa koe le ngai kula fiafi. Ai kusa o le ngaluenga ka ika ia o le whaasoa ai e kuaku lava le whaikalia al ka ngaka. Pei e loa lava e oe ia le elenga o le kupe ai po le ale mafuanga
ke mga o mia ai le kupe. Ia pea ka ua e whealele ko ke mingei ko kele ka ka walusinga luenga wa whaafikauli ma whainga ai ia kupe maua la ainga. O a'u o ke le loku o ke iai le mako loku I aso le vai aso I ke milele au o ke fesoasoagi I le mako community work o ke volunteer ai lo kaimi e fesoasoagi le loku. O le kele lala o mele fai o ke kaunga I whaasoa ia le awhingi ia whaakau ma mea ai le kuka ako e kangaka o le loku. O kangla ia le whaasoa ma kiliva ma kufa e aku kangaka volunteer e o e kiliva I kangaka lai mga o mia le fesoasoagi Peila o isi kaimi whaalele ka ke mawhauwhau ka ke kakaalu ngai kiliva fo ia ia ngi mea ai ma whaakaunga. E ka ke e oia ka ikale le mangaku whaalele whaapea e ao ngā le mele whai o ngā ko akele ka kai mga o mia. Ai ele mawhauwhau ngā whaapea lea le ia alu ai whaapea ia le kūlanga lea mo ngai ka ngaka ma ngai a inga Awa a whaapea e umai whalava le o langa le ngai whaamoe lava I mea umai mawafua aku I le alo lofa o isi ka ngaka. E umai whalava la le o langa le ai lava sala kou mea o ngā po se manguia maua Ai e kakau lava o ngā iai sa ngaunga Inga ia suia le o langa Inga ia manguia le a inga. Wa ka ilo iai kaimi ngale lava I fo isa uia kupe kaimi ngale ngakele fo I mea kokongi e ka mawhai lava e whaasoa E pe ele aise file mu loka loko ke lo kaimi pe ale lava ia se kupe e whai umai ia mea umai mga o mia So pe ole mea ngā ka ke ngau ai lava inga ia manguia umai maise lava ka kangaka. Ole kele o kangaka ia o ke alo e kufa ai ia mea ia loku o Maoli ma Pacific Islanders. Pe ole mea ngā e kele ngo o kia loko whaalele o ngai ele o iai se ngauaunga I o ka kokangaka inga ia suia ia lako o langa Ai pe ole pe vaenga le ka ua 50 ka la e mawhai o ngā suia ai le o langa o se kangaka. Mo I ele kupu le kaimi ngei kusa lai koko se whaku e kupu maalie lava e o ako I le si wha 50 kausanga o I luma ma kua ke le ale suinga I le o langa le kangaka So o se mea ngā whaalele ka ke fia whaasoa ai le ngei kula fiafi. Ia ai mawhai o ngā kuaku lole le awangoa ia kākou e whaasoa mai ai po lea se fesili lea fo isa mea o fia malamalama kili ai. Ia e mawhai o ngā wha malamalama kili aku.